Sanibona njengani zakwethu ake nginibingelele phinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo mina ngifese ngituthu ngakhumalo bathi ilast bona magumede mhlabe mangabe usemusha la khanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu sinzima isimo lapha ke ekumndeni okuqoshwe abantu abathathu lapha ngenhlamvu kwase kuthi oyedwa wasinda ngokulambisa uandile ngidi okuyena yedwa osindile ngesikhathi kuqothwa abazali bakhe umfowabo nomshana ezihlongweni lapha nemfume ezistatha kuza namhlanje uchaza ke engakubonela ukuthi ke yena usinde kanjani lapha bezindaba ke okungisoleze lapha likwazi ke ukuthi liqophe ivideo okanye umbukiso likhuluma naye ke unsizwa esinde lapha ke ngokulambisa uandile ngidi ngenkathi echaza ngakubonile kwenzeka lapha ngathi ke kubulawa abazali bakhe kanjalo nomshana wakhe ngaza ukuthi ke cela nizwele ukuthi chaza uthini umfoka ngidi lapha ke esidabeni ze-radio inkezo mina ngaza ukuthi ke sengiphuma nje kodwa ke angikushiyi ngedwa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumunandi ngithanda kakhulu Ngiyaphiza around 3-4 ekuseni bengilele mina sonke lokukhulu ngezwa izwi limebeza andi ngeke recognize lo seyizika mali futhi ngivukele nami ngazi ukuthi kwenzakalani kahle ngimeza vele lapho phama ziyakhala vele ibhamu la egcekwini ziyakhala ngiqalaza ngiqeza sisi kahle ubuke kwase ugesi vele sekubulelo wasenyanga ngibonze ubani abakhulumi semlomeni badubula kuphela ngibona izithunzi nje abantu abanabo 45 bashaya ugesi ngaphandle basebenzela imigila ngane yabo mina ngwazile abantu la sibule nje uncane sicapha mali ehlathini phansi ngaze ngaphuma siqala ukukhanya ngoba ngisabe ukuthi ngiyaphuma labantu mhlawumbe bangumili ngisho la ngale mhlawumbe sebengicuthe ngala gas ngisho la ehlathini